I pozdrav ljudi moji, danas imamo novi video. Odmah da objasnim zašto nema treće epizode kako bježimo iz zatvora, zato jer nam je se sve izbrisalo i onda bi morala sve iz početka, meni se to stalno ne radi, tako da... Znači danas pravimo svoj kebab. Ne smijem napraviti kebab pogresnoj osobi jer to ako uradimo ripače, evo kreće. Znači tu nam je grill, tu nam je frižider, ovdje nam je kiseli kupus za sarmu. Preskiv. I prije nego što počnemo, znači želim da svi bacite like i subscribe, znači preko 80% vas koji ste gledate mene niste subscribe, tako da šta je ovo sad? Šta se 30 sad sve? Šta se 30? Aha. Evo sarma. Ma kako ja vuras tuda? Mene ovo je puno, kako se kaže oni, znači ima da mi izleti neko, sada se userim, pa kako da zatvorim vrata? A dobro da upalim grill. Kako da upalim grill? Aha. Već sam se iznervirao. Now open the window. Let everyone know you're ready. Aha. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. And while you wait, feel free to watch TV or listen to the radio. Music keeps the mood up. Friendly reminder. Don't look into their eyes. It's more fun that way. Have a wonderful shift. Smile, serve, and everything will be just perfect. They're already on their way. Okay. Oh. Zdravo. Važi. Why? Yeah, about that I don't have any money at all. Can you make one for free? I'm starving now. I'll pay you next time. I swear. Pitujemo napravim jedan besplatno. Malo izgleda uplašeno, ali ne sudi knjigu po koricama. Arbeit. Okay. Here you go. GH, thanks. Buraz, ja stavim kraj ovog dugmeta ovdje. One shawarma, please. For me, yes. My kids already ate, but I skipped. Can you guys Kim Cat? What a joke.
Šta sad ja da radim? Šta je to, nek mi neko objasni. Ja moram ne smijem ni otvoriti ovo. Zdravo. I work at the gas station. Right. Give me one shawarma, extra sauce. Sure thing, 150. Važi. Samo da Čiko ne dolazi neku prikaze. Ostale mušterije prima. Here you go. Evo, hajde, čao. Better than our vending machine. Važi. Još neko nije tražio suk. Ja sad stojim ovdje kraj dugmeta. I znači, u slučaju da dođe neka prikaza, ja ga samo spuštam roletne. Šta se dešava, Sigrica? Dobro, ovo je normalno. I want shawarma, please. Važi. That's 150. Great, thanks. It already smells amazing. Evo jedna šarmaura. Za vas, gospođo. Sire. Kupusa. I meso. Rol. I eto ga. Ćao. Ćao. Perfect. This totally made my evening. Važi, važi. Ja ne vidim nikog. Opet ista. I want shawarma, please. That's 150. Great, thanks. It already smells amazing. Here's your order. Perfect. This totally made my evening. Šta je ovo? Uraz. Uraz, sada ako se onaj lik spawnao. Ljudi, to je to od ovog videa, hvala što ste gledali.
Vidimo se u sljedećem videu.